bersyukur nak Islam jong Nong Hima. Ke Jylla Meghalaya, lingba ka yo Pynmih yu Sohñiamtra, amtang bakalawan ra nam nya ke jingbang bat ke jing thiang jong te so, bat ki wei ki marep ne ki pat ka nong ba Bengaluru, Henry wat ne ki wei pat ki jat ben reu jong ki wei pat ki riru kumjo ki balawan boy sya ka program. Ya ketika yo Pynmih jika bala tip kum ke Zest Fest Meghalaya Khasi Mandarin la penlong khaddo halal bak Botanical Garden Bangalore pada gilais ngilin terpat la penlong Halulu Mall Rajaji Nagar pada Forum Mall Kanakapura ban kinteo ya kayo akon bat man lelat lilenti yakin hongre nakal yang kinongre pilih tho bahaga sngi ka bakut ilala bandi kambon ki so bat ki marep ban ni ka bayinu jor ki lais ngilin ter kabala long ni ka program ban kilaya thuru bakipat ba kilaya ro shikat dai ya ka jingbang jong Sohñiamtra Napoh ka Jylla nakal yang binongwan thet yo Sohñiamtra kilaong ba ulong uso uba bang khamtam leilei ba udai uba khlem ai dawai bat kalong ka ba ban rep ki marep ki ba am ai dawai bat kilaong nakal yang jong sarkar dai bandang yai shim ye ka sinjam ban penlong ye ki ba kum gini ki program namar ba hakipor ki bala dep kim tip satya bagi Jylla Meghalaya baju Pynmih ya Sohñiamtra uba bang bat uba shni kai ke bakam so tenat kalong pam tang ki nong song shinong ke Jylla Karnataka ki bala Ïaroh ya utai so badi ki wei pat ki harap ki bala de hakete ke sni Henry wat ki saheb ribilat ki balawan boy hakete ka tamasa ki Ïaroh ya Jylla ban Pynmih jong ke Jylla Meghalaya ya ki so ki bang ke ba amla ban mudur Jylla kandang la ban Pynmih bat dei ki sahab kriya thu bakin salet ban ra ki so bat ki marep ki bakila thet bat Pynmih Napoh ka Jylla Meghalaya syapo kishnong ki thau jongki
My name is Louise. Where are you from? I'm from France, Paris. Yes. It was surprising and interesting to discover the different resources they have in this state of India that I don't know. I tried the pineapple, which was delicious. Yes, I also tried the mushroom pickles, which I bought. I will make it try to my family. So, For all us this French, we eat mushrooms, but not like this. So I will put it in an omelette. So with these day of adulterated food items, did you find the taste of pineapple to be organic and true to the roots? Yes, I found that it was more tasty than the one I had at the entrance of the park. Okay. Yeah, we have. It was really tasty. We have bought it. It was really good. This place. They have tried bit of spices. They also black tea before. Okay. Meghalaya taste from there and so I have tried the pineapple. It was really tasty. Okay. So, what is your experience coming to this Zest Fest? The thing is, I came to visit landmark, so I came here and only see this. So it was a really unique experience coming. It was really good. Okay. Very delicious, juicy, very nice. In this kind of Initiative. This should be done very often. I liked it very much. Before that, I didn't know that Meghalaya has this. I only knew that Napoh which has it. But this is very nice. This is also very sweet. Thank you. So I brought around 35 kgs my products, our product of our brand, Ïaroh Industries. So we brought around 25 kilos of turmeric, but which turmeric was very in less demand, but much more demand for Lakadon turmeric. Other than that, whatever else I brought here, you can say Szechuan powder, even the sample is sold out. Then other products, cardamom, the ginger powder, your masala, chicken masala, meat masala, everything is sold out. So it has been a good business and I appreciate the initiative. Thank you. Teman-teman kesini, tadi kesini ke Bakadi yang ada festival ini, Sales Festival. Kemudian kita halal bag, botanical garden. Di kejindi kumolo mata kesini sama ini turun ke mana mana, kemudian. But kesini kembali ya, hari ini ki asli belada ambil mata kesini. Kita gaya tiba di rumah ni. Mata kesini kadang ke tempat kut kapur, mengatrai ba. Aduh benda kut sibet mengatrai mentang sih hingga kamu dia tu. Ada dia berkasih. Jangan kamu kali kum ni kat no filawan ra, kat no kalut, kat no kalangsa. Wede bunyi turun ngam dadon dikit tamar ba. Oh ya kilong kilong Sohñiamtra bisa tanpa tem. Bisa kita yang ngambil bisa turun. Dia kat kum jikit joki kat no Sohñiamtra piwan ra sini. Bat kat no dang don. Ya kat no la dia. Sohñiamtra kemolong nasional jongi ada lupa siton siteng. Bat mulai siteng ton kemudian atau dulu aton. Tang nak tu badong macam. Mulai nak all Meghalaya pandai. Apply tarik, ada panisip gitu. Kita itu West Khasi, Najirang, tadi kita jadi jaga. Kalau mentani kami tiba, bang kita tadi di orange gitu. So, ya mau buat ambulan. Kat no try beladi, kat no ton ni. Ini pay ini bisang tiba ada pekut. Kalau matapu hamla bandi mati boleh sekarang dah jaga Pikerman barangnya semat asalkan penolong yang kum kini bisa kamasan yang hijau pehinam. kumki noret ini kermen di bar kasokan lalu kumale ni kermen bangun semua yang nampak sisi ini kerja festival kita bumi sok ini koi keleng beberapa dia pun dia buat sebab mengingat ini Ya jauh ham kasih kucing dia cincin. kayak sini kita yang ini
Di banyak kebayang nu jari kini ki lai singi ke ek singi ke bapila bhaban dia. Dia muncul kini kesini kita lah. Menin kesini kita mah ngidon hantai ko mul hantai. Banyak yang tayo. Di hari ini kita mentaru ngidon ni ko lampak. Banyak yang tayo. Iyo untuk pak di sekenat hi nama ga di don ki bayaro so kini mungkin amplai mampu cerang unusla nama ki omba kan pak tes nama ibu ka yang ni ka tes tiki makiu tes kan ibam nai dan belabam ki omba di sekenat yang kajindi ngimnang matai mo ya kajindi kan no dari ngiladi lah pun ni ngiladi ayo kam ni kau persen dia Indian asukwa ban kai nasjang mo kumbala organisasi daka government yang itu rep bangin koi hadu ni abang kalor bat min koi du hadu kanika jaka ka bidang koi hi mata kasni kanika jaka lalpak kabnyong ya kabangi kumkinong rep niyo ban syong iyo hang ni ngasngeo hoj kade kalong kaba setenat sisya ya kaba kumkinong rep niyo ban syang nakawai ka jaka hakawai pat ka jaka kalong kabangi nakawai ka iyo hakawai ka iyo kumba lapelong iyo akan ni kasni konta kendiak ngasukwa hi ban ya krem ha lo jong kanika sini ko menta kabalong kasni sonde mo hamtam ha peng chumi kinong rep mo wangin paju lin kun kiniki jaj ya kabangin wan koy ni abang kalon haka Jylla bang sulon nang tay Napoh mi khalaya jongi isngeo haka jing sngeo ka jonga simen dan ka jing sngeo kendiat nama kadai kasni sonde hoj ngimla kiar ya ka jing organize yung government Andre long kalian jadi kinong rep long dan kan ka tip deh pang kacing tip langin dan kam ne am ban syong yau kam ne am ban syong yau bang indi kum ne hadu kisi sende ding akarpan ya ka kubomen bu bala dalong kabala pa hakinu pat kiwai kipol hame hakinu kisnem bala kalong kabala bin pelatkan ya sini sende bangin syong yau denlai kesulong kaba menpa si pada long sin ke badan kong yang ngang syong kumne ngadu badang khaya nga hadu minta ngam pajuyo syong yo re ban ong syong kumni ada si sende de ngas ngeu don kan kajing no man sim kendiat na kadao ilong kum ki Kristian di Kristen bani syakri yo blai ha kan kasni den lai ngasu kapat pat ya kuman la long kabala wa intiar na baik non telong yo ha kum kini bisi entrai lada ya kata lada omla pat bontiar na kalian kadu kuben kalian jangan kum sama ngasngeu ba amdan ai ban on entrai kum sama ngasngeu kadon ka jingkia yang iki ba syakri mo yang iki ba hakum kani kasni don la kajong kajingen pani sepu bah kani ka kami ka Jylla bang kalot satu wah kasih sonde kamyo bun kasudi bat juru kasih sajan bat kasih pengmentan ini juga patang mentang itu kan ba apalagi ya kisni sonde nang banam wan rapat di rep tiba dai di mentah kasih ke kamlong nama kibre kambon kayaknya lebih bayar apa ketika kapal semua lala di kat no teli mentas ni kini ki green tea but kini ki kiwe slasha badan tu ada hendak bila tu betai saja kini ki lai si betuan sini ka sini kong sini ba apa Sini kong ka kam duna si ba ka kam biang ni jahai tu ka kita tu aja ki om di tugas ke nama pakai dunia dia organik tu mah
maki ang bakal tinjap ya gunu kan organik ya di besok. Tadi kadang nak ke government ni, ngiwan dulu limbah ke government ni. Dia kat bakal pulang ke program tu pun.